ikipe ya Rayon Sport yatangiye kumanura Abarabu. Mbega ibintu mbonye muri uyu mugoroba. Ikipe ya Rayon Sport umwarabu ukomoka muri Algeria yamaze kuhagera. Turabona undi uzana n'umutoza. Uyu mutoza wa Rayon Sport turaza kumubona uza kumanuka aturutse muri Tunisia. Aba n'abakinnyi bose baje muri Rayon Sport, ariko hakabamo uje gukora igeragezwa muri Rayon Sport. Hakaba nundi umutoza nawe ari bumanukane. Nabonye ukina kuri nimero 10 rwose. Narebye highlight nayo yari yatsinda kugenda nzibacishirizaho mu kanya muragenda muzibona. Izi highlight z'uyu mukinnyi uje gukina nimero 10 ya Rayon Sport. Ese bimeze gute? Ndaza kubikubwira, ndaza kukubwira we. Ikipe ya Yanga Sports Club yabaga itsinda ikipe ya Simba. Iyi Simba Sports Club bayitsinze ibitego 2-0. Mbega match ya rumuriro. Ibyo byose ndabigufitiye, ndaje mbikubwire. Ndaza kukubwira APR FC yamaze gusinyisha umukinnyi uturutse muri Gasogi, umwana muri to cyane. Ndabikubwira hano kuri Panda TV Rwanda. Ngufitiye n'ibindi byinshi ngenda nyuzamo nkubwira. Iyi ni Panda TV Rwanda. Kurikira ikiganiro cyacu tugenda tukugezaho umunsi ku wundi bimwe mu biganiro biryoshye cyane abantu batubwiye ko bakunda cyane. Nababwiye ko nta guhagarika. Hano nzajya mbakubita breaking news. Uyu munsi rero ku wundi mba nzifite ngenda nzibagezaho umunsi ku wundi. Rero kora like ku kiganiro cyacu, nicyo cyambere tugusabye. Ubundi ureke ikiganiro kirangire. Ibyo biha bihagije. Niba uri umukunzi wacu ugomeza kubana natwe, warakoze subscribe, ibyo birumvikana. Ntago waba ureba ikiganiro utarakora subscribe, ibyo byaba ari amakosa cyane. Reka mpite nzamuka rero nkubwire ko Rayon Sport muramubona umunya Tunisia. Uyu akina nimero uragenda umubona cyane, akina yambaye nimero 8. Ari gukina yambaye nimero 8 ku ikipe yakiniraga hano muri Tunisia. Ni ikipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko n'umukinnyi ubona ko w'umuhanga cyane. Uyu ni umukinnyi muri kugenda mubibona muri highlight, nagiye mubacishirizaho kugira ngo mubibone. Uyu ni umukinnyi wamaze uri buze guhagurukana n'umutoza aje mu Rwanda. Aje guhagurukana n'umutoza aje mu Rwanda gukinira ikipe ya Rayon Sport. Umutoza aragera mu Rwanda muri iri joro. Bamwita Mohamed Chiri. Uyu Mohamed Chiri ni umukinnyi wamanukanye n'ikipe ye yakiniraga muri Tunisia, ubiri mu cyiciro cya kabiri. Ni umukinnyi uje gukora igeragezwa muri Rayon Sport. Nubwo tubona highlight ze, nubwo abariyo babonye highlight ze twagiye tuzibacishirizaho muri kuzibona neza, ariko ni umukinnyi ubuyobozi bugomba kugira bukamenya. Ese ni umukinnyi uhagaze ute, azadufasha se, cyangwa se ni umukinnyi uze gukora igeragezwa tukareba ko hari icyo yafasha. Ibyo nabyo ni bimwe ubuyobozi buri bugende bureba. Ariko n'umutoza umanukanye nawe amuvanye muri Tunisia akavuga ati uyu ni umukinnyi ngomba kureba. Hakaba n'undi mukinnyi. Uyu ni umukinnyi wafashije iyi kipe yo muri Tunisia yamanukanye nawe, ariko hakaba n'undi mukinnyi uturutse muri Canada. Uyu nguyu we bamwita Hamumechi Leila. Uyu nguyu Leila Hamumechi niwe mukinnyi uje gufasha Rayon Sport. Nawe agakora test, aturutse muri Canada mu byiciro byabo bya kabiri muri Canada. Mu cyiciro cya kabiri cya gatatu niho yakinaga. Aracyari muto ku myaka ye 20, nabonye ni 20 n'ingahera 23. Ni umukinnyi ufite imyaka 23 uje gufasha iyi kipe ya Rayon Sport. Uyu ni umukinnyi wakinaga, ariko bakavuga bati mu cyiciro cya kabiri cya gatatu ntago uwo mukinnyi wahita umuzana mu cyiciro cya mbere atabanje gukora test ngo barebe koko izo mbaraga arazifite, iyo endurance yo kuba ushobora gukina iyo minota arayifite. Ni umukinnyi yego afite imyaka 23. Yakiniraga ikipe, reka nze mpite nkubwira ikipe yakiniraga muri Canada. Rero uyu mukinnyi rwose araza, urabona ko ikipe zabo ni Abarabu, ni Abazungu, ni Abashinwa barimo. Ni ikipe yakiniraga yitwa Laval. Ikipe yitwa Laval niyo kipe yakiniraga. Rero baramubwira bati dufite umukinnyi kabisa, icyiciro ari gukinamo ntago kimubereye, turashaka ngo ugende umukoreshe nk'umutoza. Uturuka muri Tunisia nawe n'umwarabu, akavuga ati uyu mwana wacu wavukiriya muri Canada turashaka ko umuzamura, umuha impano akazamuka agakina umupira, muzamurira impano nyine.
rero nk'umutoza wa mugani uturuka muri Tunisia aravuga ati njyewe ndazamukoreshe mu ikipe yo mu Rwanda namaze gusinyira turebe koko ari cyo yadufasha. Rero uyu mukinnyi aramanukana n'umutoza rwose kuri uyu mugoroba ashobora kurara akeze i Kigali cyangwa ejo tukamubona yageze hano i Kigali. Ikipe iratangira imyitozo ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu. Kuwa mbere rwose abakinnyi bazaba bari mu myitozo. Iyo ni imyitozo ya Rayon Sport. Rero Rayon Sport yatangiye kugenda ibegeranya. Turabizi perezida wa Rayon Sport yagiye kuganira n'ikipe ya Yanga Africa, n'ikipe ya Wananchi. Ikipe ya Wananchi kimwe nuko Yanga Africa, Yanga Sport Club Prito nayo ari ikipe ya Wananchi. Bakavuga bati twebwe turashaka ikipe ko dukorana pre-season Rayon Day. Rero niyo mpamvu perezida wa Rayon Sport yagiye ariko akanashaka abakinnyi badakina muri Yanga. Akavuga ati aba bakinnyi badakina muri Yanga ndabashaka muri Rayon Sport kugira ngo badufashe. Niba badakina hano muri Rayon Sport twe twabonera umwanya, bakaba ari abakinnyi mwasinyishije ariko bakabona liste, bakabona umwanya muri Rayon. Niyo mpamvu perezida wa Rayon Sport yagiyeyo. Namubonaga Faustinho Simbigarukaho aganiriza na Engineer Hesse, ni perezida w'ikipe ya Yanga. Aramubaza ati uriteguye kuza muri timu ya Wananchi gukora Rayon Day, gukina pre-season? Ati nditeguye neza cyane. Rayon Sport kutoka Rwanda ati yo nditeguye neza cyane nzaza. Faustinho rero yamaze kujyayo ameze neza cyane, yitereka ku nyanja y'Ubuhinde, muramubona cyane avuga ati hano akanya gatoya naba ngeze mu Buhinde. Uwo rero rwose dukeshe inkuru atubwira ati Engineer Hesse twivuganiye perezida wa Yanga Sport Club, byemejwe ko ikipe ya Yanga Sport Club izaza gukina na Rayon Sport muri Rayon Day. Ibyo byo ubimenye, itariki ntago iramenyekana ariko umenye ko iyi kipe byaravuzwe kenshi ko Rayon Sport iri kudiringa n'ubuyobozi bwa Yanga Sport Club ko igomba kuza mu Rwanda gukora pre-season yayo ikabera mu Rwanda. Niyo mpamvu ugomba gushyira iyi tariki imenyekana ukayinota ahantu kugira ngo ikipe ya Yanga Sport Club iri gutsinda Simba yongeye kwitwara ikindi gikombe byikurikiranya. Rero yitsinze ibitego 2-0 rwose. Twabibonaga ikipe ya Yanga imeze neza cyane itsinda Simba. Rero tukiri kuri Rayon Sport yatangiye kugenda izana abakinnyi, imanura abakinnyi, ivuga ati uyu ndamumanura kugira ngo baze kumfasha hano, baze kumfasha. Rayon ikavuga ati ikipe ize kumfasha, ndamanura abakinnyi kugira ngo bagire ibyo badufasha hano muri Rayon. Niyo mpamvu yatangiye kumanura Abarabu. Abantu bakavuga bati umupira warashize, abantu baje gukoresha test. Ni test ariko test igira ikimaza. Aba barayani Hamuminshi, uyu ni umukinnyi Ryan Hamuminshi, ni umukinnyi ukomoka muri Algeria wakiniraga ikipe yo muri Canada yitwa AS Laval. Iyo niyo kipe yakiniraga. Iyi rero aze gukora igeragezwa muri Rayon Sport, yamaze no kuhagera, mwamubonye yinjira neza i Kanombe ku gikapu, agenda kurura rwose asunika, avuga ati ninjire ku butaka bw'iki gihugu nje nigaragaze babashe kunsinyisha. Rero reka tumutegereze. Rayon Sport itangira imyitozo ku wa mbere, tubona uyu mukinnyi, uyu mwara baratambaza se ku gapira kuri tapi kazajya kanyerera. Ibibuga bikomeye nk'ibya Musanze aho rwose ntazakoraho. Ibibuga byo bigiye birimo imitsina n'imigunguzi, aho uyu mukinnyi rwose ho ntacyo nagutangariza. Iki ni ikibuga kiba kigomba gukina abakinnyi b'ibisuka bavuye Uganda, bavuye hehe, abangaba nibo bakina kwibi bibuga. Rero Abarabu ntago bamenyereye ibibuga by'imitsina nk'ibi ngibi byo mu ntara, nk'ibi ngibi byo mw'iyi mikino igenda ikinirwa mw'izi ntara zacu, cyane cyane mu turere za Musanze. Nubwo nabonye Musanze naho ngo batangiye gushyiramo tapi, hano rwose ikipe zose zigushaka kwigaragaza zifite ibibuga byiza. Perezida wa Rayon Sport rero yamaze kugera muri Tanzania, yarebye umupira wa Yanga na Simba. Ubwo Yanga yatwaraga igikombe itsinze Simba ibitego 2-0.
rwose uyu mupira perezida yawurebaga rwose ari hejuru cyane, yarari kureba aho iyi kipe ya Yanga Sport Club yatwaye n'iki gikombe rwose irushije Simba kuba ko imikino yaho yari inarangiye rwose itwara iki gikombe iri hejuru cyane. Perezida yarahari kugira ngo adiringe ibyaba bakinnyi, ashobora kubona abakinnyi babiri baturutse muri Yanga cyangwa se banarenzeho. Rero nibyo twagenda tubabwira. Ikipe ya Yanga yatsinze ibitego 2-0 mu gice cya kabiri rwose, bigaragaza neza, bitwara neza. Ibyo nibyo twabasha kugenda tubabwira, nuko byagiye bigenda. Yanga hatambukana umucyo itwara iki gikombe bari bakiniye guhera mu mwaka ushize w'imikino, bakaba bagitwaye muri uyu mwaka wa shampiyona ya Tanzania. Rero timu ya Wananchi bagenda bavuga bati turakimanitse, nacyo turakimanitse. Timu ya Wananchi izamura cyane ivuga ati hano muri Tanzania turahifatiye, kandi cyane ko uyu mukino ujya gutangira ikipe ya Simba yabaye insina ngufi, yemeye gukubitwa, icishwa bugufi, ikubitwa n'ikipe ya Yanga Africa. Aba bateye imbere ibijyanye n'abasifuzi. Umusifuzi yaturutse mu Misiri waje gusifura iyi match mu kibuga hagati, yari umunyamisiri avuga ati ndarukiza uru rubanza, ndarukiranura gutya. Ibijyanye n'abasifuzi bo mu gihugu hano ntibajya babakoresha, babirenzeho cyane. Igisigaye si wacu natwe mu Rwanda bizahagera, reka dutegereze turebe. Icyo nicyo nashakaga kubabwira muri uyu mugoroba. Iyi ni Panda TV Rwanda. Gusa sinasoza ntababwiye ko ikipe ya APR FC yasinyishije umwana muto cyane, umusore ukiri mutoya cyane, ni forma APR FC. Ni umukinnyi waciye mu ikipe ya APR FC, ni umukinnyi ukiri muto cyane wasinyiye APR FC igihe kirekire kuri miliyoni 25 n'umushahara azajya ahembwa umushahara w'ibihumbi 900 muri APR FC. Yamaze gusinyira ikipe ya APR FC. Uyu ni umukinnyi ukiri muto cyane APR FC yasinyishije ivuga ati natwe twongeremo umwana w'umudefanseri uturutse muri Gasogi. Ni umwana ukiri mutoya rwose, nabonye ukiri mutoya wabashije gusinyira iyi kipe ya APR FC. Iravuga ati twongeremo abanyarwanda, nta wamenya umubare w'abanyamahanga ushobora kuzadukoraho, wenda tugafata aba bana bakiri bato, cyangwa se akagira umuntu ugenda akaba yasohokeye mu gihugu, abantu yege na Crema, bityo uyu mupeto ukiri mutoya akabasha kudusinyira bikagenda neza. Rero ikipe ya APR FC yamukubise mu bandi yasinyishije, iravuga ati ni byiza cyane, reka dusinyishe uyu mwana ukiri mutoya cyane. Ibyo nibyo nagenda nkubwira, ariko nkubwire ko ibintu byose bimeze neza. Iyi ni Panda TV Rwanda. Gusa uyu mupeti nubwo byavuzwe ntago arasinya biri official, ntago APR FC irabyerekana nk'umukinnyi wasinye. Gusa twamaze kumenya umushahara azajya ahembwa n'amafaranga. N'umukinnyi ukiri muto cyane wakiniraga ikipe ya Gasogi United, akaba yaravuye mu ikipe y'Intare, ari forma y'ikipe y'Intare, akaba yarazamukiye mu Ntare za APR FC, akaba ari umukinnyi waruhagaze neza mu ikipe ya Gasogi United. Bakaba bamubwiye bati reka tukuzamurire urwego uze mu ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR FC. Rero ibyo nibyo twagenda tukubwira. Reka nsoreza aha amakuru yacu nakagaruka. Gusa icyo nagenda nkubwira ko nuko uyu mukinnyi yitwa myugariro, yitwa Alexis Nduwayo Alexis, niwe wasinyiye ikipe ya APR FC. Wasinye Lokritoma ya miliyoni 25, umushahara w'ibihumbi 900 nibyo azajya ahembwa buri kwezi. Reka soreza aha amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni Panda TV Rwanda.